Li kantona Efrînê ajotuna jinan ji Erebeyan ra balkêş bûye. Ku dibistana Efrînê ya perwerda ajotinê bi dehan jinan pêşwazî dike û wan fêrî rêbaz û bingehên vî karî dike. Li dibistanê perwerdekara ajotinê Elmazê Murad ji dengê Amerîka re axivî û serpêhatiya xwe bi me re parve kir. يا سادكم حر داري البر جروب كده عالمينم جروب دن هن زيادات به هن عددين ما زيادات به هذا دليل وعي زيادات بالجام جندمه الحمد لله وحر داري مجتمع تقبل دكيفي او مساله اجتماعي ممكن الجند مارو حر داري دوره عددي كشكو زيادات به هذا تشتغلي ام بر كيف خوش بمنجيرو Jin û keçên fêrî ajotinê dibin ezmûna xwe ya ajokariyê bi moral ve dibêjin. Ku di civaka rûcelatî de ajotina jinê ji Erebeyê re diyardeyeke balkêş tê dîtin û tişteke nû ye. مخواست اجلان دوری سواعدو اسمی از اعتماد کم سر ذاتی خو از جانبم باش ماکینه از اعتماد چه نکم سر کسی و طبعا هوا رغباک بی معنی قوش کردم مال دم تعطیرات تنابین جبر کو احتیاج من به هيا از دغازم کاری خوبی بقدینم هنجاران تشتن مرا اورتا درد کبه مرا دغازی زانه بیم ابج قچکی من پراتش جا کرم از جبو زاروکی خواز هاتم از بعلمم جبر از وان به مکتب گینم هنجاران تشتن درد کبه مرا کانی به هاره ملکی خاصکم ایشی خوبی بمشینم Li kantona Efrînê jin derbaasî hemû qadan bûye û gav bi gav cihê xwe di hemû warên civakê de digire û te kes dike ku ew ne kêmtirî mêran e û dikare her karekî pêk bîne. Ji van karan ew e ku jin êdî bi yeksanî bi mêr re ajotina Erebeyan dikin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.